baca. Sombong amat. Mungkin mendaki, bahasa bagusnya mendaki gunung. Sampai sini bakal nggak nyesal. Aceh rasa Bali. A few moments later. Di lokasi yang kita mau tuju, ini pantai yang masih alami mungkin ya, sebab akses sini melewati hutan-hutan. Ini kita sudah di tebing. Jadi aksesnya kita butuh manjat tebing, sebab masih alami ya, belum ada jalan yang bisa diakses dengan kendaraan. Jadi kita harus manjat ke batu-batuan gunung. Kawan-kawan, jadi kita gagal ke sana karena sudah mau jam 6, jadi kita mandi di sini aja. Mungkin ke depan ya kita akan coba ke sana. Oke? But you've been on my mind, and I can't ignore the rush. I hope we don't let the day go by, but you don't put me right beside. When I'm putting all my trust in the two of us, get that it was easier when we were both young, and now we both come home and start a fight like thunder.
bisa menikmati alam di sini, tapi ya nggak bisa mandi karena di sini batu semuanya. Ini batu semuanya. Jadi kereta kami itu di sana tuh. Kereta kami itu di balik bukit. Kita manjat bukit di sini. Tapi lokasi inti di sana tuh. Tapi ya gimana lagi? Karena kita cari sana, mungkin kita akan coba ke sana. Oke, kali ini kita gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, ya udah nggak usah pergi lagi. So, jangan lupa di subscribe channel ini karena kita akan selalu mengeksplorasi wisata alam yang ada di Aceh khususnya. Like it's written in the air and we didn't know that. Looks like we didn't play it fair, got caught in the mold.